Ngenibingelele egameni lenkosi yethu Jesu Khristu. Amen. Ake sikhuleke. Baba wethu osezulwini, wena ophezu kwakho konke, wena odale konke, wena ongumnini mandla wonke, wena owazi konke, wena okhona izindaweni zonke ngesikhathi zonke, wena unecebo ngokusindisa abantu bakho. Namanje baba siza kuwe, sizokubonga Nkosi ngokusindisa kwakho, sizobonga Nkosi ithubo osinikeze lona ukuba sizoshumayela insindiso yakho, sifakaze ngensindiso. Siyacela ke Nkosi ungene emqondweni yethu, uyikhanyisele Nkosi, illuminate our minds. Sisize Nkosi ngena babenhlizweni zethu, sikwazi Nkosi izwi lakho esesilizwile, sikwazi Nkosi ukuliphila, sikwazi ukuli-apply, sikwazi baba lithele izithelo empilweni zethu. Nalomlayezo namhlanje Nkosi angeke uzwakale baba ucace mangabe singalekelelwa nguwe. Siyakunxusa ke Nkosi namanje banathi manje sikhanyisele izwi lakho, size siqonde baba insindiso necebo lakho ngensindiso. Konke lokho sicela ngegama lenkosi yethu Jesu Khristu. Amen. Namhlanje ke socela singene laphana phansi kwesihloko sensindiso. Namhlanje sizokhuluma ngohlu noma ke ngamaqiniso ayisithupha ahambisana nensindiso, noma amaqiniso ayisithupha evangeli, omlayezo wevangeli. Ngaphambi kokuba singeneke lapho, soqala sibeke uhlu lwensindiso, lokho abathi order of salvation, uhla lokusindiswa, lapho khona inkosi ihlela ngayo uhlolo lokusindisa abantu bayo. Sizoqala lapho ke ekuqaleni ekutheni kunezinhla eziyishumi. Okokuqala ilokho abathi phecelezi election, ukukhethwa. uNkulunkulu lapho akakhetha khona umhlaba ungakasekelwa emaphakadeni. Okwesibili, ohlwini lokusindisa kaNkulunkulu, effectual call, lekuyiyona esizokhuluma ngayo namhlanje, ukubizwa ngevangeli, lapho khona kushunyayelwa khona ivangeli leqiniso, okuyilona elenza umehluko ezimpilweni zabantu. Sizogxila lapho ke namhlanje, kodwa nalezi ezinye sizozibeka zonke zoyishumi bese singena sigxila kuleyodwa yevangeli. Okwesithathu kuhlu regeneration, phecelezi okukhulunywa lapho ngokuzalwa ngokusha. Bese okwesine conversion, okukhulunywa khona ngokuphenduka, lapho umuntu eshiya umuntu omdala, ekhumula umuntu omdala, kungena isidalwa esisha esikuKristu. Okwesihlanu sikhuluma khona phecelezi union with Christ, lapho sikhuluma khona ngokwenziwa munye noKristu, lapho abakholwayo belumbaniswa noKristu, bebamunye noKristu, bembathiswa ubuKristu. Okwesithupha lapho sekukhulunywa phecelezi justification, lapho khona kukhulunywa ngokulungisiswa, lapho khona uNkulunkulu ebenza bebe abalungileyo, bonke sebesindisiwe phambi kwamehlo akhe, izono zabo zikhanseliwe zonke, njengoba zembathiswa uKristu, sebembathiswe ukulunga kaKristu, phecelezi justification. Bese kuzoba khona ukwenziwa, okwesi-7, ukwenziwa abantwana bakaNkulunkulu, phecelezi adoption, lapho khona senziwa abantwana bakaNkulunkulu, abantwana bomndeni kaNkulunkulu. Okwesishiyagalombili, 8, lapho ukungcweliswa uma ukuhlanzwa, phecelezi sanctification, lapho uNkulunkulu ebacwala khona abantwana bakhe abasindisiwe. Isishagalolunye 9, ilapho khona kukhulunywa nge-preservation, lapho khona uNkulunkulu ebalonda, ebalondoloza bonke abantwana bakhe, ababekezele kuze kube sekupheleni. Angeke baze bayeke ukuthi basindisiwe, angeke bamphike uKristu nangesikhathi sokufa, phecelezi preservation. Okugcina nokweshumi,
ohlwini lokusindisa kaNkulunkulu lokho abathi glorification, ukukhazimuliswa. Lokho kuyokwenzeka ekugcineni sesembathiswe imizimba ekhazimulisiwe, umzimba ofana nokaKristu, okuyokwenzeka emaphakadeni, eternity future. Ilezo zinhlaka eziyishumi ekukhulunywa ngazo makukhulunywa ngensindiso. uNkulunkulu mayesindisa abantu bakhe nanto uhla, noma zingalandelani ke ngaleyo order. uNkulunkulu zonke lezi zinto uzenza ngendlela yakhe nangesikhathi sakhe. Sesizocela ke singeneke manje endabeni yethu yanamhlanje, lapho khona sikhuluma ngamaqiniso ayisithupha okumele avele lapho khona umuntu eshunyayezwa ivangeli okuyilona elisindisa abantu. Sike sabona encwadini yezenzo uNkulunkulu mangabe esindisa abantu bakhe kushunyayelwa ivangeli leqiniso, bese abantu beyaphenduka bamukele ivangeli leqiniso. Imuphi ke lo mlayezo noma ke mapha amaqiniso okufanele abe kuleli ivangeli? Imapha amaqiniso okumele amumathwe ilo mlayezo wevangeli lawa ayisithupha? Iwona ke sizokhuluma ngawo. Sizolivula izwi lenkosi okuyilona elizosikhanyisela, nencwadi futhi esizozivula zizosikhanyisela. Elokuqala iqiniso, sikhuluma lapho ngokuthi bonke abantu bonile, bonke abantu bayizoni, bonke abantu abakulomhlaba, nabadala nabancane, nabakholwayo nabangakholwa, nabafundile nabangafundile, nabacebile nabampofu, bonke abantu bonile. Lokho sikuthola lapha encwadini yamaRoma, kwabaseRoma besithathu evesini lamashumi 23, Romans 3:23, efundeka kanje: ngokuba bonke bonile basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Bonke abantu emhlabeni bonile. Iqiniso lokuqala lelo, bonke bayizoni abantu. Nangenxa ukuthi sonke sizalwe siyinzalo kaAdam, akekho umuntu owaqhumetsheni, akekho umuntu owazalwa kulomhlaba engaphumi kuAdam. Okhokho makulandelaniswa wonke umuntu okhona emhlabeni sisuka kuAdam sonke. Isono leso sika-Adam akasenze ensimini yase-Eden, encwadini kaGenesis 3:7, verse 15, lapho khona uNkulunkulu ebanikeza umyalo abantu ukuthi bengadle emthini okwazi okuhle nokubi. Ngesikhathi uAdam noEva bedla emthini lapho uNkulunkulu akade ethe bengadli kuona, kwangena isono lapho, okuyisona esibhuqabhuqa umhlaba wonke. Iqiniso lesibili elokuthi inhlawulo yesono ingukufa. Njengoba bonke abantu bonile nje, i-penalty noma inhlawulo noma isijeziso salokona kwabo ukufa. Njengoba uNkulunkulu ayeshilo encwadini kaGenesis ukuthi Adam ungadli emthini wokwazi okuhle nokubi, uma uke wadla lapho uyokufa nokufa. Nangempela ke uAdam mayesedlile emthini wokwazi okuhle nokubi, ukufa kwaqala ngalelo langa ukuba khona emhlabeni. Ukufa kwaqala ngalelo langa ukuthi kube possible, ngoba ukufa kwakungekho. uNkulunkulu wayengakubekanga ukufa, umuntu wayemdalele ukuthi aphile engunaphakade. Ingakho ensimini yase-Eden kwakukhona umuthi wokuphila, ababethi masibudlile baphile engunaphakade. Nanoma futhi sebexoshwa ensimini yase-Eden,
uNkulunkulu wabeka ingelosi enenkemba ephenduphendukayo. Siyakuthola lokho encwadini kaGenesis 3 ukuthi uNkulunkulu wabeka ingelosi ephethe inkemba ephenduphendukayo egade emthini wokuphila. Umuntu uxatshaniswe uNkulunkulu ngomuthi wokwazi, kodwa ingelosi ayigadile umuthi wokwazi, manje isigade umuthi wokuphila, ukuze umuntu angadli manje kulomuthi aphile phakade esonile. Kumele isigwebo sakhe sokufa ngenxa yesono asimele. Mangabe likhona futhi izwi likaNkulunkulu elifakazela leli qiniso lesibili esilibeka manje encwadini yabaseRoma besithupha verse 23 verse 23, ngokuba inkokhelo yesono ingukufa, kepha isipho somusa sikaNkulunkulu singukuphila okuphakade kuJesu Khristu inkosi yethu. Leyo ke izwi likaNkulunkulu eligcizelela leli qiniso ukuthi ngempela inkokhelo yesono noma isijeziso somuntu owonile asikho. Siyazi ke nathi ezweni lakithi nakwamanye amazwe kukhona lento okuthiwa isigwebo sentambo, lapho khona isiboshwa noma ke isoni, umuntu owenze icala elinzima kakhulu, kwakufanele ukuthi agwetshwe ngokuthi abulawe, agwetshwe isigwebo sentambo. Phambi kaNkulunkulu ke mawonile ayikho enye indlela, inhlawulo yesono ukufa. Elinye futhi iqiniso, leli qiniso esikhuluma ngalo siyaphinde siyabuthola ubufakazi bakhona kuyo lencwadi yabaseRoma, encwadini yabaseRoma abaRoma besihlanu ivesi le-12, Romans 5 verse 12. Ngakho-ke njengalokho isono sangena ezweni ngamuntu munye, nangesono kwangena ukufa, ngokunjalo ukufa kwafikela abantu bonke, lokhu bonke bonile. Ngokuba isono sasikhona ezweni kungakabikho umthetho, kepha isono asibalelwanga ungekho umthetho. Nokho ukufa kwabusa kusukela ku-Adamu kwaze kwaba kuMose, naphezu kwabangonanga ngendlela yeseqo sika-Adamu oyisifanekiso sakhe obeza kuza. Leli qiniso siyalithola liyafakazelwa izwi lenkosi ukuthi inhlawulo yesono noma inkokhelo yesono ingukufa. Bonke abantu abonile bafanelwe ukufa. Siqhubeke ke siye kwiqiniso lesithathu, sibheka amaqiniso ayisithupha akumlayezo wevangeli. Sithe iqiniso lokuqala, bonke abantu bonile phambi kaNkulunkulu. Iqiniso lesibili sithe inhlawulo noma inkokhelo yesono ingukufa. Iqiniso lesithathu ke manje, uKristu ufe ukukhokhela inhlawulo yesono. Lelo qiniso silithola lapha kwabaseRoma besihlanu ivesi lesishiyagalombili kuya kwele-10. Romans chapter 5 verse 8 to 10. Kepha uNkulunkulu uyabonakalisa ukusithanda kwakhe ngalokho ukuthi siseyizoni uKristu wasifela. Ngakho kakhulu sesilungisisiwe ngegazi lakhe, siyakusindiswa ngaye olakeni. Ngokuba uma sithola ukubuyisana noNkulunkulu ngokufa kwendodana yakhe, uma sithola ukubuyisana noNkulunkulu ngokufa kwendodana yakhe, siseyizitha, ikakhulu siyakusindiswa ngokuphila kwayo, sesitholile ukubuyisana.
Ngamanye amazwi sithola ukubuyisana noNkulunkulu wethu owasidalayo, esimonileyo, esifanelwe ulaka lwakhe noma esifanelwe ukubhubha ngenxa yezono zethu. Sithola ukubuyisana naye ngendlela eyodwa, ngendlela ukuthi kufe indodana yakhe endaweni yethu. Yebo, inhlawulo yesono kuseyikho ukufa, kodwa indaba isisekutheni akusafi thina esonile, kodwa kufa noma kujeziswa indodana yakhe ngenxa yethu esikholwa indodana yakhe. Ngamanye amazwi, mangabe uJesu Khristu esiphambanweni ethi kufeziwe, wayesho khona lokho ukuthi ulibhadele icala lezono ngokupheleleyo. Inhlawulo yesono uyikhokhile ngokupheleleyo. Siqhubeke siye laphana kwiqiniso lesine. Sibheka njalo amaqiniso ayisithupha emlayezo wevangeli leqiniso. Iqiniso lesine ilapho khona simemela khona noma ukumemela abantu kuJesu Khristu, ukuthi abantu kufanele beze kuJesu Khristu ngokuphenduka nokukholwa. Iqiniso lesine ukumemela abantu kuKristu, abantu abonile, abantu abadeserva ukufa, umamemele kuJesu Khristu okhokhe inhlawulo yesono ngokufa kwakhe. Sibamemela kuJesu Khristu, sithi abeze kanjani kuJesu Khristu? Sithi abeze ngendlela embili, ngokuphenduka nangokukholwa. Yini ukuphenduka? Ukuphenduka kusho ukufulathela izono zakho, uzishiye. Zithi izono kade uzithanda, izono kade uthokoza ngazo, kade uziqhenya ngazo, izono kade uzidefenda noma ukhuzwa ngazo, izono zakho ekade uzivikela, ungafuni ukuziyeka zimnandi kuwe. Ngesikhathi uphenduka, uyaqala lezo zono uzenyanye, uqale uthande uNkulunkulu. Ithi into kade ikuthokozisa ngesikhathi esiphambili iphambene noNkulunkulu, uqale manje ukuyizonda ngenxa ukuthi usuthanda uNkulunkulu ongezwani namanyala. Lelo qiniso ke lifakazelwa izwi likaNkulunkulu laphana encwadini yezenzo ze-17, Acts chapter 17 verse 30, evesini lama-30. Ngokuba izikhathi zokungazi wazithalalisa uNkulunkulu, kodwa kalokhu usememezela kubantu bonke ukuba ezindaweni zonke baphenduke. Abantu kufanele baphenduke, balahle izono zabo, banamathele eNkosini yethu Jesu Khristu. Indaba yokuphenduka isho khona uphenduka kade ubheke kwenye indawo, ujike ubheke kwenye indawo. Njengomuntu obebheke entshonalanga ehamba ngendlela ekufeni, manje usebheka manje empumalanga endleleni eya ekuphileni. Ngamanye amazwi, mangabe siphenduka noma masimemela abantu kuKristu, kumele bashiye indlela yabo yesono bese bebeka ithemba labo eNkosini yethu uJesu Khristu. Lelo qiniso lifanele ukuvela abantu mabeshunyayezwa ivangeli leqiniso, ukuthi kumele bezwe kuJesu, bayamenywa, bamenyelwa kuJesu owafela izono, owabhadala icala lesono ngokufa kwakhe. Kubamele abantu ukuchazela ukuthi kuziwa kanjani kulo Jesu. Kuziwa ngokuthi umuntu alahle izono zakhe, abeke ithemba lakhe eNkosini yethu Jesu Khristu. Encwadini yezenzo lapho khona umpostoli uPetro eqeda kushumayela ivangeli, intshumayelo yokuqala, lapho khona abantu abawu-3,000 abalizwa lelo vangeli leqiniso, badabuka enhlizweni, base bathi manje senze njani?
ngoba sesizwile manje ukuthi hayi cha impela siyizoni, bayadabuka. Futhi sesizwile ngalo Jesu Khristu okhuluma ngaye ukuthi uNkulunkulu umenzile abe inkosi, umenzile abe nguKristu, umenze uyena impela uMesiya lwesimbethele esiphambanweni. Senze njani? Wabaphendula umpostoli uPetru wathi, phendukani nikholwe, nibhabhadiswe egameni lika Jesu Khristu. Iyona ndlela le mawusulizwile iqiniso, ukulizwa iqiniso ukuthi uJesu Khristu afela izono zakho, akwanele ukuthi to feel bad, uzizwe ukuthi hayi cha impela ngiyisoni. Akwanele lokho ukuthi uphatheke kabi ngezono zakho. Akwanele ukuthi uyalizwa nje iqiniso ukuthi uJesu wafela izono. Bekufanele kube nesitepe siyaphambili. Ngenze njani? Phenduka sihlobo sami, ukholwe, shiya ububi bakho, zishiye manje izono zakho, bese unamathele enkosini yethu uJesu Khristu. Beka ithemba lakho lonke nokuphila kwakho konke enkosini yethu uJesu Khristu. Impilo yakho yonke ebukhosini bakhe. Sihambe siye eqinisweni lesihlanu elitholakala laphana encwadini kaJohane wesithathu evesini le-16, John 3:16. Sizoyifunda nayo futhi incwadi yezenzo. Ngathi singaqala khona futhi encwadini yezenzo zesibili, incwadi yezenzo zesibili, Acts chapter 2 verse 38. Izenzo zesibili ivesi lamashumi amathathu nesikhombisa. Lelo qiniso lesihlanu likhuluma ngokuthi uNkulunkulu ubathembisani abakholwa inkosi yethu Jesu Khristu. Mawusuphendukile ezoneni zakho, wabeka ithemba lakho enkosini yethu Jesu Khristu, isiphi isithembiso? Ilesithembiso okumele sicace kubantu, ukuze ungagcini usuthembisa abantu ama-BMW angekho emlayezweni wevangeli. Kumele kucace ukuthi ukusindiswa noma ukubeka ithemba lakho enkosini yethu Jesu Khristu iziphi izona izithembiso okufanele uzilindele. Imaphi ama-benefits, ikuphi ozokuzuza ngalokulahla izono zakho, ngalokubeka ithemba lakho kule nkosi enguJesu Khristu. Sithola lapho ukuthethelelwa kwezono zonke, sithola lapho ukuphila okuphakade. Izona lezo izithembiso ezimbili uNkulunkulu azithembisa bonke abamukela uJesu Khristu. Acts chapter 2 verse 38. uPetru wayesethi, uphendukani lo nalowo abhabhadiswe egameni lika Jesu Khristu, kukho ukuthethelelwa kwezono zenu, khona niyakumukeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele. Khona futhi lapho encwadini yezenzo siyalithola futhi leli qiniso encwadini yezenzo zesithathu uverse 19, 19. Siyasithola futhi iqiniso lapho liyafakazelwa, ngalokho phendukani niguquke ukuba kuhlangulwe izono zenu. Njengoba sikucacisile siveza ezwini lenkosi ukuthi bonke abantu bayizoni, bonke abantu bonile. So-ke mangabe uphenduka ubeka ithemba lakho enkosini yethu Jesu Khristu, ukholwa, uyathenjiswa la ukuthi zizohlangulwa izono zakho. Sibuyele futhi laphana encwadini kaJohane wesithathu uverse 16. Johane wesithathu ivesi le-16. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Verse 17. Ngokuba uNkulunkulu kayithumelanga indodana ezweni ukuba yahlulele izwe, kodwa ukuba izwe lisindiswe ngayo. Okholwa yiyo kahlulelwa,
ongakholwa usahlulelwe, lokho engakholwanga egameni lendodana ezelwe yodwa uNkulunkulu. Iyacaca le ndaba bathandekayo ukuthi ukukholwa iNkosi uJesu Khristu, ukuphenduka ezonweni, kunawo lo mvuzo wokuphila okuphakade, esithe inhlawulo yesono ukufa. Inhlawulo yesono ukufa, kodwa futhi ke uJesu wafa wakhokha inhlawulo yesono. Manje ke esekuvela ukuthi ngokukholwa uJesu Khristu uthola umvuzo noma uhlomula umvuzo wokuphila okuphakade, lokhu akuphila okwasilahlekela ensimini yase-Edeni, lapho abazali bethu bokuqala baxabana noNkulunkulu benza isono, okuyisona esazala ukufa esikubona namhlanje. Siye eqinisweni lesithupha nelokugcina. Sinamaqiniso ayisithupha umlayezo wevangeli, okumele nakanjani umuntu othi usindisiwe kufanele esindiswe ngoba ewazi lamaqiniso, nokuyiyona ndlela futhi akazothi mangabe evangela abanye abantu abangamazi uNkulunkulu, abangasindisiwe, abangamazi uJesu Khristu, abasahlele ezonweni zabo, kufanele bawezwe lamaqiniso enjengoba enjalo esuselwa ezwini likaNkulunkulu. Iwona lo mlayezo owakhe ibandla likaKristu. Iwona lo mlayezo okufanele ukhulise ibandla likaKristu, hayi le mlayezo eminingi kangaka esishunyayelwe esikhathini sanamhlanje. Iqiniso lesithupha nelokugcina litholakala lapha encwadini kaJohane wesithupha, ivesi ela-37, John chapter 6 verse 37. Iliphi lelo qiniso? Lemnandi kakhulu ke leli kunawo wonke. uJesu Khristu ubamukela bonke abeza kuye. Uthi umbhalo ongcwele lapha encwadini kaJohane wesithupha evesini lamashumi-37, konke angipha khona uBaba kuyakuza kimi, oza kimi angisoze ngamlahlela ngaphandle. Kusho iNkosi uJesu Khristu. uJesu Khristu ngelinye ilanga uke wayisho le ndaba, wathi akekho oza kimi uma uBaba engamdonsi. Iqiniso lithi ngokwemvelo yethu asimfuni uNkulunkulu, asikufuni ukulunga, asiyifuni inhlanzeko. Izinto esizifunayo izinto zobumnyama, sifuna izono, sifuna imisebenzi yobumnyama ngokwemvelo yethu esiyithole kuAdam, imvelo yesono. Kodwa mangabe umuntu eseqala efuna ukulunga kaJesu Khristu, iproof leyo noma ufakazi balestep sesithathu kulezi eziyishumi engiqale ngazo se-regeneration, ukuthi lo muntu usezelwe kabusha. Ngoba umuntu oseyisidumbu, osafile ngenxa yezono zakhe, angeke ezwe lutho. Umlayezo weqiniso noma ungashunyayelwa kanjani, mangabe uNkulunkulu engamvusile, angeke alizwe iqiniso, ngeke alithande, angeke avume ukuza kuJesu Khristu, ngeke afune ukuza kuJesu Khristu, ngoba isidumbu asinyakazi. Noma kuqhamuka umlilo kuthiwa uzosha, isidumbu sisha size sinqonqe, asikwazi kuzenzela lutho. Umuntu okwazi ukuthatha izitebhe embili entathu athi ningitshele ngalo Jesu enikhuluma ngaye, ngenze njani nami mangifuna ukuza kuye? Iproof leyo noma ubufakazi bokuthi uNkulunkulu usemzale ngokusha, usemvusile ekufeni okungikona akakuthole ngenxa yesono, usemvusile, usemzele kabusha. Ingakho esefuna nokuzwa ukuthi yiphi indlela engenza ngayo ukuze ngibuyisane noNkulunkulu, la ezotshelwa khona kuthiwa phenduka mntaka baba ukholwe, ingoba uNkulunkulu usemzele kabusha. uJesu Khristu uthi bonke abeza kuye uyabamukela, akukho noyedwa akamchithela ngaphandle. Kukhona omunye umhlabeleli othoza kuJesu noma umanikiniki, ungesabi ukuzinikela kuye. Uthi ngoba angeke asho lutho ovela kuthathe ngomsa wakhe.
uJesu Khristu akasibalela amacala ngoba uzele khona vele ukuzosihlangula izono zethu, uzele lokho ukuzosusa izono zethu, bese esinika impilo entsha, impilo ethandwa uNkulunkulu. Lapho sesizofunda khona izwi lakhe, izwi elizosikhanyisela ukuthi kufanele sihambe kanjani mase singabantwana bakaNkulunkulu abazelwe ngokusha. Sesiphila impilo entsha. uJesu akazithatheli izono zethu, akazisuselanga izono zethu ukuthi siqhubeke sichafuze izono ngoba ukhona uJesu uzothethelela, kodwa uJesu usigezele ukuba siphile impilo entsha. Umlayezo weqiniso, umlayezo wevangeli unalamaqiniso ayisithupha asikhombisa impilo entsha, impilo yasekhaya. Impilo entsha yasekhaya ezulwini yabantwana abasindisiwe sithola kulamaqiniso ayisithupha. Elokuqala sishilo sathi bonke abantu bayizoni, bonke abantu bonile, esithole kuRomans 3:23. Sithe elesibili inhlawulo yesono noma inkokhelo yesono ingukufa, esithole lapha encwadini yabaseRoma besithupha kuverse 23. Elesithathu sithe uKristu wafela ukukhokhela inhlawulo yesono, esilithole lapha kwabaseRoma besihlanu uverse 8 kuya kuverse 10. Elesine sithe bonke bamenywa ukuba beze kuJesu ngokuphenduka nokukholwa. Bonke abayizoni, bonke abalindele ukufa bamenywa ukuthi beze kuJesu Khristu ngokuphenduka nokukholwa. Elesihlanu sithe uNkulunkulu ubathembisa bonke abaphendukayo abakholwa uJesu, ubathembisa ukubathethelela zonke izono zabo nokubapha ukuphila okuphakade. Elesithupha nelokugcina sithe uKristu ubamukela bonke abeza kuye. Silithole lelo kwencwadini yaJohane 6, uJohane wesithupha uverse 37. Elesihlanu silithole kuJohane wesithathu uverse 16, nakwizenzo zesibili uverse 38, nakwizenzo zesithathu uverse 19. Sinawo-ke lo mlayezo bathandekayo, bonke abantu abakholwayo bafanelwe ukuthi bawazi lo mlayezo ukuze masiphumela ngaphandle siyoshumayela ivangeli, singathi sishumayele ivangeli sibe kade siyixoxela indaba, sibe kade sikhulumela izinto ezingalithinta igama likaJesu Khristu, sibe kade sikhulumela izinto ezingeke zilethe umuntu ensindisweni. Bangathi noma bengeze esontweni, bengeza abantu esontweni, kodwa bazobengezile kuJesu Khristu. Abalethiwe ukuthi sebeqale baphenduka, uNkulunkulu usebaphendulile, bashiya izono zabo, babeka ithemba labo enkosini yethu uJesu Khristu. Kodwa besifanele ukuthi thina sonke sizibiza ngamakholwa siqale sizihlole kuqala thina ukuthi impela siyawakholwa yini lamaqiniso, siyakuvuma na ukuthi siyizoni. Mina ngiyisoni, ngiyakuvuma nalokho mina as an individual, mina ngamunye, umuntu ngamunye. Thina-ke sesiphakathi ebandleni kaKristu sifanele asigqolozele lamaqiniso ukuze mangabe zivela lezi zinto zingasidiscourage noma singaphelelwa amandla. uJesu zele ukuzofuna nokuzosindisa okulahlekileyo. Leli vangeli ilona kuphela elisigcina sisendleni kaNkulunkulu, ilona kuphela ivangeli elisigcina sinethemba noma izimo zasemhlabeni zinenkinga, noma izimo zomnotho zingaba nenkinga kanjani, noma izimo zempilo zingaba, ungagula, ungaba nenkinga, ungangasebenzi, ungaba nenkinga noma ngayiphi, kodwa into kufanele gcine uphila unethemba umlayezo wevangeli ukuthi ngiyazi mina nginokuphila okuphakade, noma lokufa okungiphetheke, noma lesifo esingiphetheke ngabe sekukuthi sizongithatha, kodwa mina ngiyazi nginokuphila okuphakade. Noma izono zami ke ezaziwa abantu engazenza esikhathini esiphambili zingivusela unembeza njalo, kodwa ngiyazi ukuthi zithethelelwe
egameni lika Jesu Khristu. Ngoba mina sengikholwa uJesu Khristu, mangihamba nginonembezo clear ukuthi uJesu Khristu uzithethelele zonke. Yebo abantu bayazazi, kodwa mangabe nginethemba lokuthi uJesu Khristu ungithethelele mina zonke izono zami. Uhamba unesiqiniseko sokuthi noma ngafa manje nginesiqiniseko sokuthi ngiya kuNkulunkulu ezulwini. Lenkinga ikholwa elingazi ukuthi malingafa manje liya kuphi. Ngoba ligcina leba nabe bayo, lihamba nabahambayo, kwenziwa izinto kuthiwa akekho vele umuntu operfect. Kodwa umuntu owazi ukuthi mina sengithethelelwe, mina sengumntwana kaNkulunkulu, okwamise ukuthi ngiphile impilo efundiswa izwi likaNkulunkulu. Ngoba mina ngivele sengingaphakathi, whatever noma yiphi into embi engiyenzayo manje sengijivaza igama lika Jesu Khristu. Kuzothiwa nibheka abantu abasindisiwe. Mangabe abantu abasindisiwe besadakwa kanje, abantu abasindisiwe besenza kanje, besaxabanisa kanje, besahleba kanje, besenza lokho nalokho, ngamane ngihlale ngasindisiwe. Thina webathandekayo besifanele ukulishumayela leli Evangeli. Into ebizosiza ukuthi siliqonde thina kuqala, siliphile thina kuqala, bese singabajaji omakhelwane wethu ukuthi hayi lo usemubi kakhulu angeke sasindiswa. Masiqonde ukuthi osindisa abantu uJesu Khristu ngokufa kwakhe, wakhokhela zonke izono, okuyena onika abantu ukuphenduka uJesu Khristu, okuyena opha abantu ukukholwa uJesu Khristu, okuyena othethelela lonke uhlobo lwesono uJesu Khristu. Sizokwazi ukuthi umlayezo weVangeli siwuse kulo lonke uhlobo lomuntu. Abekho sobakhetha, sifanele bathandekayo ukuthi silisabalalise iVangeli. Inkosi uJesu Khristu isizonyuka, isivukile kwabafileyo. Kukhona umlayezo eyawusho, kukhona umlayezo uJesu Khristu akathi khona mangabe esezonyuka enyukele ezulwini. Wayisho uJesu Khristu masifunda lapha kwizenzo zokuqala, encwadini yezenzo zokuqala, ngicela ukuqala khona kuverse 1 khona izocaca kahle. Izenzo zokuqala, Acts chapter 1 verse 1. Incwadi yokuqala ngayiloba Theophelu ngakho konke uJesu aqala ukwenza nokufundisa. Verse 2. Kwaze kwaba losuku akhushulwa ngalo esebayalile ngomoya ongcwele abapostoli ayebakhethile, waziveza kubo ephilile emva kokuhlupheka kwakhe ngobufakazi obuningi. Wabonwa yibo izinsuku ezingama40 ekhuluma ngezombuso kaNkulunkulu. Kwathi ehlangene nabo wabayala ngokuthi ningemuke eJerusalema, kodwa nihlalele isethembiso sikayise enasizwa ngami. Ilapho khona-ke uJesu Khristu ebathembisa khona ukuthi bazomukeliswa umoya ongcwele. Ngicela sigcume siye kuverse 8. Kodwa niza kwamukeliswa amandla umoya ongcwele esefikile phezukweni, nibe ngofakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamariya kuze kube sekugcineni komhlaba. Na umlayezo wonke umuntu okholwayo osindisiwe okufanele ahlale nawo, ukuthi uJesu Khristu evukile kwabafileyo. kuMatthew 28 uyishulo futhi lendaba, wathi asenze izizwe zonke abafundi bakhe. Uyayiphinda futhi lana encwadini yezenzo zokuqala kuverse 8 uthi mangabe sebemukeliswe amandla kaMoya oNgcwele bazokwazi ukuthi babe ngofakazi bakhe. Singofakazi bathandekayo, singofakazi benkosi yethu Jesu Khristu. Ngokufakaza kwethu ilapho lisabalala khona ivangeli. Masifakaza ke sifakaza ini?
sifakaza ngomlayezo wevangeli lamaqiniso besikhuluma ngawo ayisithupha okufanele avele emlayezweni esufakaza ngawo ngoJesu Khristu. Kucace ukuthi abantu bayizoni, kucace ukuthi isono siyinkinga kanjani siletha ukufa kubantu, kucace ukuthi isolution noma isixazululo salenkinga eyisono nalenkinga ukufa isesikhona isixazululo uJesu Khristu ofile efela ukukhokhela inhlawulo yesono. Sifanele ukushumayela lo mlayezo ukuthi uJesu Khristu akabanqaba abantu ukuthi wena usubulale abantu abaningabi ngeke usakwazi ukusindiswa, abekho abantu aba-writer off. uJesu Khristu sikuveza ukuthi uvula izandla bonke abeza kuye, ngoba abangezi kuye iproof noma ubufakazi lokuthi uNkulunkulu akabadonsile, akabazele ngokusha, bafile izono zabo kubona zimnandi nje ngoba bazidumbu, bafile. Kodwa masucacisa kahle lo mlayezo, uNkulunkulu uzothinta inhliziyo zabantu labo abakhethwa ngecebo lakhe umhlaba ungakasekelwa. Bazolizwa, uzobanyakazisa uNkulunkulu, uzobavusa, kuzosindiswa uhlobo lomuntu wena othi mombheka ngamehlo enyama ngokwakho kade uthi hayi lo ngeke asindiswe lo, ngoba umjaja ngepast yakho noma umahlulela ngenxa yezinto asezenzileyo. Kodwa mangabe uqonda ukuthi uNkulunkulu osindisa abantu ngegazi lika Jesu, uyena osusa izono zomhlaba ngoJesu Khristu, uzokwazi ukuthi wena njengoba ungazi ukuthi ubani okhethiwe nongakhethwanga, wena lishumayele kibo bonke abantu ivangeli. Ivangeli elisindisa abantu mabephendukile bakholwa, ikhona bezothola khona ukusindiswa. Umuntu ongezwile ivangeli lishunyayelwa noma ongafundile ivangeli ezwini likaNkulunkulu noma engayi esontweni akasindisiwe. Noma engaba imember ebe-membership card azabe nekhundla esontweni, mangabe umlayezo wevangeli ungekho kuye, engaqonda ukuthi uyisoni, engaqonda ukuthi uJesu Khristu amhlawulela ngokufa kwakhe, engaqonda ukuthi kufanele aphenduke akholwe imihla ngemihla, kufanele aphenduke akholwe, lo muntu loyo akasindisiwe noma engasho ngomlomo ukuthi usindisiwe. Sifanelwe-ke bathandekayo ukuthi umlayezo esohambe siwufakaza, siwusabalalisa, umlayezo wevangeli lenkosi yethu Jesu Khristu, okuyilona abantu kufanele bethi beli-reject, abantu bathi kufanele belemukele kade ushumayele lona, bethi mabelichithe kade ushumayele lona. Asilishumayeleli ukuthi balemukele ngenkani, ngoba sigcina sesimema abantu sibancengele ensindisweni. Iphutha elikhulu lelo, okwethu thina kufanele sithembeke, sibe faithful ekushumayeleni umlayezo unjengoba unjalo. Siubuyekeze namhlanje nakusasa, siubuyekeze size siuqonde thina uqobo ukuyimaso ukukhiphela ngaphandle, siuphile. Lokho kuzokusiza-ke mzalwane, uzoyeka ukulokhu uxabana nomakhelwane ngoba kade ubatshela ngoJesu nje izolo lokhu. Kuzokusiza lokhu ukuthi qoqeka emphakathini ophila kiwo. Awukwazi ukuba uvanze kubantu ade ubatshela ngoJesu ngoba uzokwazi ukuthi sekukujivaza igama lenkosi uJesu komakhelwane bakho, kwizihlobo zakho, kubangani bakho, kuma-colleagues wakho osebenza nawo, kubantu ofunda nabo. Wena mfundi, mangabe uqonda ukuthi mawuke waqala nje wafakaza ngoJesu, sekukunika i-challenge, sekukunika inselelo manje. Awusezukhuluma noma kanjani, awusezukwenza noma kanjani ngenxa lokufakaza. Isifakaza mase siuqonda umlayezo, siukholwa, usizile thina uqobo. Ngokwenze njalo siyavangela, ngokwenze njalo sesizidonsela futhi amehlo abantu, sebeyazi bonke abantu manje ukuthi siyakholwa, sesizidonsela amanzi ngomsele. Asisakwazi manje ukuthuka inhlamba noma sesicasukile ngenxa ukuthi siyafakaza, senza umsebenzi akathe uJesu Khristu asiwenze ezizweni zonke. Uthenzani izizwe zonke abafundi bami? Abafundi bakaJesu Khristu benziwa ngokushunyayelwa kweqiniso levangeli linjengoba linjalo. Abalamukelayo
abalamukelayo baphenduke bakholwa, uNkulunkulu uJesu Khristu uyabamukela. Ushilo wathi ngeke achithe ngisho yedwa, bonke uyabemukela. Inkosi yomusa inibusise. Asikhuleke. Baba wethu osezulwini, siyabonga Nkosi elungileyo ngaleli thuba Baba osinikezela nobashumayela izwi lakho. Siyakubonga Nkosi enomusa, siyakunxusa sisize ngelenhlizweni zethu, likhanye leli qiniso, liqede Nkosi enamandla, lisize abantu abaningi abangaqondi ngensindiso, abantwana bakho abangazi kufanele bavangele kanjani, abantwana bakho abazitshela ukuthi basindisiwe bengasindisiwe. Siyacela Nkosi elungileyo, thinta ababenhliziyo zethu, thinta ababemqondo yethu, licace leli qiniso, kuze Nkosi elungileyo masiliqonda sikwazi Baba ukuliphila, sikwazi Nkosi nokulishumayeza abanye, sikwazi nokulifundisa kwabanye Nkosi elungileyo, kwandiswe udumo lwakho. Siyakunxusa Nkosi engcwele ngesikhathi zonke zokuphila kwethu, noma sibhekana nalo lonke uhlobo lwama-challenges Nkosi elungileyo, sikwazi ukumela iqiniso lakho, size singakuphiki Nkosi kuze kufike isikhathi sethu sokufa. Usale lo mlando ukuthi bakhona abamela iqiniso lakho noma izwe selinzima, kodwa bakhona abamela iqiniso lakho. Silibhale phansi, silikhulume komakhelwane nasebantwaneni bethu nakomakhelwane bethu, silikhulume leli qiniso. Usale umlando wabantwana bakho, silidlulise Baba leqiniso, belizwa abantu bakho bethi noma beliphika kodwa bebe belizwile. Labo Nkosi abazolamukela, kwandiswe ibandla lakho. Siyakunxusa Nkosi engcwele, siphe Baba ukubekezela, siphe Baba isibindi, sikwazi ukubhekana nalabantu esiphila nabo, sikwazi Baba nokuphila impilo ehlanzekile phambi kwabo, lingajivazeki ivangeli ngenxa yenkambo yethu. Siyakunxusa Nkosi engcwele, sihawukele Baba, siphe amandla okukhuleka, sicela amandla kuwe ngesikhathi zonke. Konke lokho sikucela ngegama leNkosi yethu Jesu Khristu. Amen.